Sanibonani nonke babukeli bami namhlanje. Igama lami nguMkhulu Khulubuse. Ngiwomunye nje nami othole inhlanhla wasizakala kumkhulu. Umkhulukazi Mulo. Ukhazini wami like ube close friend kahle kahle ukayibekana kanjalo because bungeyitshela nje ukuthi mdala that much nami but indlela nje besenza ngayo besihamba ngani nje. So bewazi vele ukuthi ngineyinkinga kanje sehlozi and like besikavamisile ukukhuluma lezo zinto most of the times but bengimxoxela mina yena anganginikezi like advice. Kwaze kwazenzakalela njengosazi yonke into inesikhathi sayo guys. Kwazenzakalela nje ngangithi ngizombona ngizokhuluma naye like angichazele namaphupho ami ukuthi kwenzakalani yabo because nami ngiyabona hayi ngiyabheda impela izinto azingihambeli kahle ngoba siyafika leso sikhathi nje hayi wavele wathi nje manje siyahamba semfuleni siyolanda umndawo wami. Hayi sihambe ngingalindele lutho nje cabanga wangiphethe ngisho into ozokushintsha like mangimanzi ngangalindele sahamba saya emfuleni. Masifika emfuleni sishiseke impepho siqala isikhungeke abantu bakhona emfuleni ngemali emhlophe sishisa impepho sibike size ngakho. Athi umkhulumi uma beready ukuthi like ubathathe abantu bakho la emfuleni sizobona ngale mali le u10 rand. Anganisonke ukuthi siyazi ukuthi amanzi emfuleni ayehla ezantsi nje ayahamba awamile but lo 10 rand lo sathi sufaka wacwila wanyuka waya ngenhla la amanzi eqhamuka ngakhona ongavamisile iphepha nje into ebizwa ntanta emoyeni yabo njengathi kutanta ikhindi kutanta umuntu emoyeni icabanga ke iphepha la ngatanta iphepha. Okay labuya leza la ngangena mangena lana emfuleni vele umkhulu khona nawe uyangisiza singeneke la emfuleni ile mali livele ihlale la onyaweni lami cabanga ngilale phansi hayi silokhunja thandaza izinto engangiyibona yo ngabona hibo ngathi ngene kwangathi uthi ngehla itebhisi ngishona phansi mangifika la kulesi itebhisi ngathi indlu yabo ngathi indlu kodwa manje lendlu le like abeka abanye abantu engibabona ngibona umuntu ngizwa ngamazwi ukuthi khona abantu shothi la engihleli nabo la kulendlu ngizwa ngamazwi. Hayi bakhulume lokho nokunye ngingikwazi guys ukungisherela kona ukuthi babethini kodwa nje babekhuluma impela nami kwengazi ukuthi ngiyavuka yabo emanzini ngiyazibona ngilaphansi gilela umkhulu ngibambile kodwa manje la ngenhla la emanzini phezulu ngenhla ngazi ukuthi amanzi amhlophe sort of like kundlalwe ishidi nje mangidlaliwe ke kanjalo guys. Kwathi kuswa lapho kwehla ubuhlalu bami ke kushuthi okubhilonga mina kufanele ngibuqoqe behla inecklace cabanga ngayibuka shuthi yibo ngaphuma ngakhuluma zonke izinto sakhuluma nomkhulu wangizwa nje kwa right. Sathi sesiphuma ke emanzini obvious ngikhathele phela abantu abadala abantu engizobalandela bayangisinda kwayimina. Hayi athi umkhulu angikhokha umoya kancane ngihlale khona la nje ematshini kodwa inyawo ngisalingele khona la emfuleni. Hayi kuthi kuswa lapho
hibo ngagxumani ngizwa inkamba phansi like ihamba lenyaweni zami ngathuka ngoma ngaphuma ngiqhashe emanzini guys ngabuya owangitshela ukuthi next step usentabeni solanto omkhulu nogogo hambe beyamabutho nani shuthe sahamba-ke emini-ke namhlanje sahamba emini sayobika ukuthi ngizoza ebusuku ngizobalanda omkhulu. Hayi masihamba sifike-ke sisishisa impepho-ke sikhulume kumele ngibuke laphi la ngasehlathini la vele ngizoke ngikhuluma ngakhona abantu la ngizobalanda khona yibo kudlala i-TV in 2 days cause ngifika izolo ngakusasa ngakhokha umoya then namhlanje sahamba. Hey guys kwadlala i-TV ehlathini kithi hayibo amabhaya yantanta izini kuningi nje bengikubona shem. Hayi ngize ngishaya uvalo-ke phela nami ayibuka izigumuntu lento ngiyibona ngamehleni yami ngithi yibo ngize ngitshomkhumkhulu yibo bukisisa nawe laphana yabona ayibo yabona nje kube nje into kanjalo ayisibuye lifike-ke phela ibusuku-ke lelo-ke ukuthi phela sekufanele ngihambe-ke manje kuyobalanda abantu bami balindile manje bangilindile sihambe la sobalanda khona intaba nje yigquma mina kumele ngiye phezulu la nginyuke la nje ngiye phezulu ngithibo ungixoxelile vele wathi la ngizofica ezinye izinto kodwa le ntaba kumele ngikwazi ineminyango and ngizolawula uvalo lwami la kumele ngigcine khona ukuma ngingasaqhubeka ngizozwa nje ngizoyizwela nje mina ngaphakathi. So nami ngabathemba abantu bakithi omkhulu bami nogogo ngathi nje sibendu uyabulala sibendu uyaphilisa ngashona khona ngedwa umkhulu emelezansi le ezasikude kanjani emekhona nganyuka ngedwa guys kwashwaqa mfethu yonke into ngisangena ngingakafiki-ke lapha eminyango lokuthi manje ikhona la kwenza khona indaba la ngisekhona. Hayi ngithe ngifika nje lapha eminyango vele nje uvala lisabonwa nami kahlahla ngathi nje sengisefomini yabuya lento engizoyenza yabona nje senginomdlandla nje ngisemandleni. Hayi ngingena mangena ngilandela i-blue lights khanya nje i-torch like i-light e-blue yakhanya ngathi umayibuthi lokhu ngidonsa yabo ngiyayilandela la iphele khona iphele sengisentabeni phela phezulu. Hayi ngithule ngavele ngaqanyelwa yitshe nje beliphansi. Hey ngilithathe leli litshe kwengathi ngifele into nje ethi olithathe leli litshe angangihambe ngithi ngiyalithatha noma ngilibamba yini ngilithinta ngalibamba. Hey kwaya kwezinye-ke izinto-ke nami eziyimfihlo yami nehlozi lami guys kodwa nje ngikubonile kulelo litshe ayi axoxa ngangena phakathi yibo guys itshe elincane ingaka nje fethi i-first break itshe nje elincane ngazi ukuthi i-blocks elincane like ngibona ezinye izinto ey'ningi kakhulu kulona khona le phakathi lapha eblocksini kwathi kusuka lapho ngaphuma la etsheni kusho sengiqhuma etsheni-ke manje ngaphuma etsheni mangiphuma etsheni ngihamba manje sengathi ngigaqa ubhaka abangibuka omkhulu nje futhi ngithe ngifika kubona ngizirole ngebhayi ubungabona wena kumina ngathi ngigaqa ubhaka senginamanye nje amandla sekuningi nekhehla lana senginebhesi ngiyabhodla nje yo guys lento ijule kakhulu and nje ngiyambonga kakhulu shem umkhulukazi ungisizile kakhulu bandla Nkosi yami.
ungisizile kakhulu, wanginikeza nethemba, into ebengingasenayo nje. Sinjengoba sazi sonke ukuthi abantu besiZulu esikhathini samanje bayadlala ngabantu. So nje bese sengingasenathemba, sengilindele nanoma yini cause vele ngaye ngagileka na before. So nje hayi, wangikhombisa naye ubuyena, kwasho ukuthi vele nami nginethemba vele ngamthemba kakhulu. Wangikhombisa namandla akhe, wangisiza ngi-right, ngathi ngizalwe kabusha, nempilo iqala kabusha. Nje ngiyazizwa ngi-right balandeli. Seniyosala kahle nani nikhumbule guys ukuthi lento le ikulandela ize ikuthole and akusizi ukulobaleka. So ekugcineni mase nawe sowuvumile nje deep down wamukele cause ayikho enye indlela, udalwe unje, ngeke usenzani lutho vele. So futhi nayo le mpilo imnandi, ya-enjoy-eka mase sowuyijwayela ngoba vele yonke into iyayiya ngokujwayeleka. Uzojwayela kube right nje, nabantu bakini bayakhuluma nawe uma uthole nje umuntu o-right, oqondile, ongasebenzisi izinto ey'sangenela ey'ngasile. Njengomkhulukazi nje kanje asebenza guys loya muntu. Ngiyalibonga kakhulu nje idlozi lakhe, lingisizile nje, liyishintshile impilo yami kahle kahle, singayibeka nje nakanjalo. Seniyosala kahle-ke guys, sophinde ibonane next time. Bye.